Ole ka YouTube channel siam thara ka video da chwa min lo en saktu te na lom thu karon sei masa a nimin me ni rukhan Chîte nian kan venga lawng na le concert vel enturin kan chhuaka kan khua hian kum tinin me thla apia ngin long kar le lirthei jidang zawrh na hi an huai hot thina hei hi kan veng gymnastic club huai hot ani thina wangin nunu te gymnastic kalai chuan an pa fa in a huai hot tu zinga kumtin telin an boi ni leng thina ni kumin chu kumdang ang lo takin long lian pui pui atel lova kumdang ain mit atlei lo deuh thung chuan nimin chu Dødsing an ti mai style manga tuya zuan lu tlem an tel zawa saprong hian Dødsing ti hi death diving ti in an leta ma se hei hi tuya zuan lu dan style chikhat ani ve maya thi nalam akok lo Dødsing manga khovel pum puya in ti siak na hi kan khobul cha li lesana hian August thla a om thina vo in hian borwa ka degree pakwa centigrade ania tui phei chu ala vo em awangin mitlem te chau an zuanga karon tilang zau chawanga nakina Dødsing bi khi postanga karon siamang chuan tuya zuang lut te hi borwa ka an virvel nu tuian thlendon chia hian akhai khup zongin anin siam rem turania chuan Dødsing style kan sha thiamnan nikuma wal ka patel no pangber sik ve bargan kumsom mi metar som pani le achan ve atanga azwan dan midang video clip karon tilanganga sik ve hi no pangmai ma ni se number som pakhatna atling ve ani chuan tuna lo lang tur hi kumsom mi sik ve bargan kumsang ni le somni pakhata azwang lai chu ani man må gutse greit her altså, det ikke noe å være redd for. Kaster seg ut der. Oi! Det helt rått å se på en 10-åring som gjør dette her. Må si han tar et vanvittig eierskap i luften her, og han har noen, hva skal vi kalle det, noen piruetter der. Ja da, han tar noen spins. Det en 720 her, og jeg synes han har en utrolig kul stil. Han lander jo dritbra, så dette her tror jeg kan bli en god score, altså. Og så det jo da litt grann, Mathias, på hva det dommerne ser etter. Altså, det jo veldig få som vet, liksom, hva det man ser etter her. Å, herregud, god morgen og velkommen. Ti chuan Dødsing an ti zo hian chan khatenen in mu in kan ti te lawma chumi hnuwa kar le long chi sang sang te kan en kwal le a tuna kan long en lai ho hi ria na tur chi ni lo thliar kara langa man tur ang chi deuh vek ania ma se kan lati tan chau done muti lain a thian te bula kala du awangin Chîte hiang kar amamo a apa local ve turin alowa phone tlut man peka persnak bandi Hei, det var det. Skal du inn? Pappa kommer nå, så vi møter ham. Hvor? Andre sida? Hva sa du? Vi møter ham i sporten. Ja, ok. Chuan Chîte ho nu hian long kan enjoy te zela tuna long te kan en lai ang chia hi kan fate man tur big devin nikum hmasa khan kan leya ma se Chîte po August thla atang chuan a u ang boka a indan chwa ve to don awangin ni pui zo hian kan thal le don ni tuna long lo lang ho hi kan long man lai ang ibitsa brand ania alenda na zirin ti hian an da tlara asiam na mun hi kan khochen lok ka omania an design hi athania alar ve via wangin Norway pumpuya po hria te hlo ve ani
chuan vo ina an ronda chhuak zinga alian ber dot tu hi kan long size chu ania a seizong hi a minga manghalin ibitsa 811 choring antia a omzia chu helong hi centimeter zaria chom pakhata sei fit somni pasari vela sei tina ani chu chuan centimeter zaria chin hi longte a chiar ni in life jacket thalo chuan phal ani lova kan long hi centimeter zaria aya sei chia centimeter zaria som pakhat ani awangin atul dana zirin life jacket hak kan dule dulo kan thu ani tina ani chu chuan long hi lian lem lo ma se du chuan mi pasari vel re na siam theya dokan hi ati len thei ba ka safarwal chia hian anem hniam theya dokan chunga da thei thutna safarwal chi asanga da tur madres ashanin omboka chuan achunga mutna khuma hian mi pani thol pangai takin amut theya chuan thuna hnuaya hian mi pani mut theina khum a omle boka kalu kwal vel man lo awangin nakina kan long omdan chiang zokin kalaron tirangang mi pasari aria theiti wangringo taria chi chu ani lem chuang lova achan chu fridge te alen lo wangin le thomhnoda na te nei atul ve awangin mi pani atanga pali re chhonan atok viawani chuan tuna kan en hi vo ina ibitsa an ronda chwa zinga lian ber centimeter zakwa som pakhat ania kan long ain meter khat che in aseiti na ani chu ma se longa hi chuan meter khat leka in sei hlei po hian omzia nei thui khop maya chuti rualin tlema alen bel hlek po in amane insan hlei na sa hle zela ma di mamo ang size lei mei kha athaber chu ani mai ani long hi Norway mun tina apoimo bik lova kholum lam le tuipui kama khom ho hian an mangna sa a marlam khowo na mun vela chuan inti hlimna lam ain sanghaman na long lian puite alar jok thungani ti hian long anda chwa zong chipchiarin kan en kim lova long leitur kan ni chuan bok lo awangin rale lama anda na phei chuan kan vakal talova motor le lirthei dang enturin tuna hian kakal zel donani ya dit anisam Skoda. Volkswagen. Tichuan vo ina an karon phau chwa ho hi Nissan, Skoda, Volkswagen le Audi te an niloma heta an karon da chwa zong hi electric car vek ania diesel le petrol thun ngai lo chi charge ngai chi vek zo kan ni ti na ni chu Norway hian electric car lar em awangin Tesla po hi USA siam dai nima se electric car ani awangin Norway hi Tesla leina seber rama soi ani tuna lirthei lo lang ho hi Norway a chuan kepali nei ti inan ko mai thina tleirol tam takin khalnuam an tia poisa in tuak char leite po anum nual reng ani ram hnuai kong rualrem lo le vur cha tak chunga po khal thei tura siamani awangin akatrial te hi acha tha a anman na thin tu na ka ngai to chwa thei mai jinga chuan ram hnuai thing ri tak nu khom nan te sajuk ka sa nu nan te ani ba ka ama a hian thir phe kan vo a vur nor fainan an mangbok thin ani chuan ti hian thian khatinen kanin hmu nual boka wangin rin ain kan chhuak ria sulai loka son konsa te na wan siam boka tuna tak hian nikum hmasa a The Voice Norway a ti thaber lawmman latu kan khua Grimstad chhuak Erling Gunstveit zai meka ama hi Christian tlangwal fel takni in The Voice a atel ma de tang hian Christian chalizing a in mangna se em thina The Voice a atel tumpo hian Christian play role hovin an support na sa a vote po amu tham pha reng ani Arendal var för sikkerhets skull utan att det var mye bedre i Arendal, så det kom a cup of coffee in the morning. We're having
having breakfast in bed. Those are little things in life that make me figure out the rest. Let it burn right now. Everybody's got a story to tell. Everybody's got a heart on the run. I guess everybody has a dream inside. They want a chance to keep them up all night. Everybody's got a highs and lows. Everybody's got a place that they call home. I guess everybody's got the things. I'll be home in Grimstad tonight, and I'm coming back home. Tusen takk til alle som kom, og tusen takk til alle som stelte i stand byfesten. Woohoo! Ha en fin lørdag! Ole tikhan ka video da chwa milo en sak tu ten hena lom thu karon soya karon da chwa le zel tur te po milo en sak le zel don ya